Natalina hakotu isia tersa lorong ruanulu resing hitu fulang ne ia oras tuku hitu dader. Matebiang hoidade walu resing walu sofre moras ida honaran Alzheimer no antes ne monu hodi resulta kondisaung grave ia parte ulun. Moras Alzheimer mak moras ida nebe baibaing sofre husi masira nebe hoidade avanzada. Halo emania imaginação fraco inclui mudança progressivo ia halok. Semana ikus ni mono, nebe ni basia ne rachado. Mono ya nila emad lah tene. Vama doutor nia feri kira ka ativa. Lakoi tur 5 minutos deit. La de nia. Ani mono mas kala emad lah hare. Nebe buat ma agrava ne maka. Pois nessa condição ni 88 anos. Itato husu milagre mos maroma ne kanto itu ni loro. Milagre lah ya, kita tem serbado ne. Matebiang honaran kompletu Natalina Ramos Filipe Horta, kaben ho Francisco Horta ia oan hamutuk naing sanulu resing ida. Kompostu husi veto naing 5, mane naing nen ho primeiro filho, maka ex-presidente República José Manuel Ramos Horta. Matebiang nia oang naing tolu mate ia ailaran, no naing walu Maxe Morris. Matebian Morris ya lorong sanulu resing 5 fulang Novembro tinang rihung ida atusiar wanulu resing sia ia holarua munisipio Same. Tuir plano familia sehalot mate ising ia semanane. Abraung Amral Eliu Gayu GMN.